hari aho mwaturutse There is where you came from. ntabwo mwabasha kwizana mwebwe ubwanyu. You cannot come all by yourselves. Ni Yesu wabikoze. It's Jesus who did it. Ni Yesu wabikoze. It's all the works of Jesus. Witegereje ukuntu Imana yaremye umuntu. When you look closely how God created the person, a human being. Umuntu aremanye ubwenge. A human being is created with wisdom. Niba uremanye ubwenge nawe uri mu bwenge. So if you are created with wisdom, you have wisdom in you. Tufata amazi tukayanywa. We take water and drink. Atujyamo ariko ntahita ameneka. It goes inside of us, but it doesn't pour away straight away. Kandi hano hasi hose hari ahantu hafunguye ashobora guca. And there are so many openings in our bodies where water can pass and just go away. Ubwo ni ubwenge bw'Imana. It is the wisdom of God. Impamvu mbabwira ko Imana kuyubaha ari bwo bwenge. The reason I'm telling you why obedience to God is wisdom. Nuko ariyo nyir'ubwenge. It's because God is the beginning of wisdom. Gana ibice 9 umurongo wa 10. Proverbs chapter 9 verse 10. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge virigire kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Chapter 9 verse 10 reads, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." Le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La connaissance des saints, c'est l'intelligence. Fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ubundi ntabwo ushobora kubaha Imana utarabanza kuyimenya. Normally you cannot obedient to God before you come to know Him. Ubanza kumenya Imana noneho ukamenya uburyo uyubaha. So first you know God, and then you know how to be obedient to Him. Abantu benshi basenga Imana cyangwa bashaka Imana, in the many people that know or pray to God, bakora amakosa menshi kubera kutabanza kumenya Imana. They make lots of mistakes or errors because they don't know God. Iyo umaze kumenya Imana uragaruka noneho ukayubaha. When you have come to know God, you come back and fear Him. Imana yabwiye Yosuwa. God told Joshua. Imana yamubwira ngo ugomba kubaha amategeko yanjye n'amateka yanjye ubundi nkabana nawe. God said to Joshua that you must respect and obey my commandments and my history, and then I will be with you. Ukamenya Imana ubundi. First you get to know God. Noneho iyo umaze kumenya Imana umenye ibyo ikunda kuri wowe. So after you have come to know God well, then you know what He desires about you. Urabanza ukamenya amateka yayo. First you get to know His the history. Kubera ko umukozi w'Imana atubwiye ngo Imana gusa. The servant of God told us that only God. Ni amakuru duhawe ariko adahagije. It is the news that we hear, but it's not enough. Kubera ko uzasanga abantu benshi bakubwira ngo nzi Imana kandi ndi umukristo kandi ndanasenga kandi ndanayemera. Many people will tell you, I am a Christian and I know God and I pray to God and I believe in. Ariko kubaha Imana bikabura. But being obedient to God is missing. Mwisa abantu benshi n'abasenzi. Benshi n'abasenzi. So many people in the world are prayerful. Inzangano ziva hehe? Where does hatred come from? Ko Imana ari urukundo. If our God is love. Abantu biga amateka y'ibihugu bakayamenya. People learn about history of things and they
they become knowledgeable about them. abantu benshi bafata indege bakajya gusura igihugu kugira ngo bamenye amateka yacyo. People get on the plane and go to visit another country so that they can know the history about that land. ariko abashaka kumenya amateka y'Imana ntabo. But the people who are eager to know about the history of God are not there. Imana ntibeshya, God does not lie. Imana ntiyangana, God does not hate. Imana ntigira ishyari, God is not jealous. Imana ntiyishyira hejuru, God is not proud. Imana yanga ibyaha, God hates ariko sin. tugasenga ibyo byose tubifite. But we pray with all that on us. Muri iyi minsi abantu bari gushaka Yesu cyane. In these days, people are really seeking Jesus. Aho bavuga Yesu hose bakajyayo. Wherever they are speaking about Jesus, those people will go there. Haba mu gitondo haba nimugoroba. In the morning and in the evening, Imyitwarire ntihinduka. character does not change. Bivuga ngo turi gushaka Yesu tubuze ubwenge. Meaning that we are looking for Jesus, we are seeking Jesus without wisdom. No gusenga, Even praying, kuba muri Yesu, being in Jesus. iyo uri muri Yesu bigendana n'ubwenge. Being in Jesus goes hand in hand with having wisdom. Ubu bwenge Imana itanga, The kind of wisdom that God gives. iyo wubaha Imana iguha ubwenge bwo kuba mu nzira yayo. When you are obedient to God, He gives you the wisdom to walk rightly in His way. Reka mbahe urugero rutoya. Another small example, Dufite amasengesho mu gitondo, we have prayers in the morning, tukagira ayandi nimugoroba, and we have more prayers in the evening, tukagira ayandi yaveye, and we have more in the overnight. urugo rwawe warwibagiwe urarutaye. You have forgotten all about your home. Ufite abana n'abandi barusigayemo. You have children and other people that have stayed in the house. None se abana barahabwa nandi uburere? So who is going to bring up those children? Na internet. Umwana atangira kurerwa na internet. The child will be brought up by anyone around. Internet niyo ikurerera umwana kubera ko udahari. The internet and any other person will bring up your child because you are not around. Umwana akeneye umubyeyi kuruta internet. But the child needs the mother more than they need the internet. Bless you. No, mu gihe umwana azabaho azaba abuze umubyeyi, abuze uburere bw'umubyeyi. So in that time, the child will grow up without the upbringing of a parent. Umwana nahinduka ikindi kintu usanga urarira. And if the child turns into something else, you are going to be crying. Ni ukuvuga ngo imbuto rero z'umukristo ziba zibuza ako kanya. It means that the fruits of a Christian, they are lost in that moment. Kubera gusenga Imana utayimenya. Because of praying to God without knowing Him. Imana ibwira Yosuwa. When God talked, Yamubwiye amategeko imubwira n'amateka. when God spoke with Joshua, He gave him the commandments and the history. Kubera iki? Amateka y'Imana yagombaga gufasha Yosuwa kumenya icyo Imana yanga. The history of God was to help Joshua know what God detests Kumenya n'iki ikunda. and to know what He desires. Ubu nonaha Right now, umama w'umukristo cyangwa se umukobwa w'umukristo for a Christian mother or a Christian girl, akicara akaza mu rusengero yambaye ijipo ngufiya cyane, they come to church wearing short skirts, kugera aho bimutera isoni agakingirizaho agatambaro ku maguru, to the point that that cloth makes them embarrasses them, and they have to cover their legs with a small cloth.
uko ni ukujya gusenga ufite ubwenge buke. That is going to prayers with little wisdom. Bigaragara ko ugiye gusenga Imana utigeze umenya. It shows that you are going to pray to a God you have never known. Kubera ko iyo usenga Imana wamenye, Because when you pray to a God that you have come to know, umenya ko ugomba kwirinda no kurinda abandi. protect yourself and protect others. Ubwo ni ukwikunda uko nguko. That is selfishness. Ntabwo uzaba musenga n'abari bo niba bakomeye cyangwa badakomeye. You don't know the people you are praying with, if they are strong or not strong. Niba twarakijijwe ibyaha noneho tukaza tukabyongera mu rusengero, byaba bitumariye iki? If we have been saved of our sins and then we come to church and instead increase those sins, what benefit is it to us? Umuntu byo rwose nawe ubwe bikamutera isoni agakingirizaho agatambaro. And that person themselves will be embarrassed and they will get a small cloth and cover their legs. Nawe ubwe muri we bimucira urubanza. And even she herself, it is judging her. Uko ni ugusenga Imana utamenye. That is praying to a God that you don't know. Iyo usenga Imana wamenye, umenya ko ibikwaranje atari byo byaranje abandi. When you pray to a God that you know, you understand that things that help you are not the same things that help the others. Rimwe na rimwe usanga abantu bari kuvuga, Many times you find people saying, sirita abakobwa nibo nkunda kumva cyane, it's the girls that talk that way. ngo umukozi w'Imana yaransambanyije. And they say, a servant of God has had sex with me. Oui. Yeah. Iyo umenya Imana, If you had known God, umenya buri kintu cyose icyo kimara ku buzima bwawe. when you have come to know God, you understand what about every detail, what everything does to your body. Iyo wubaha Imana iguha bwa bwenge, And when you are obedient to God, He gives you that kind of wisdom. bwo kumenya uburyo uri bwikomporte cyangwa se uri bwitware. He gives you the wisdom to know how you are supposed to carry yourself. Muzi ko hari imyenda, You know, there are clothes. imyenda ihamagara ubusambanyi. There are clothes that actually attract fornication. Ukambara ipataro nk'iyo, ukambara ikanzu nk'iyo, ukicara mu rusengero, uzamugusha, azakubona. The kind of clothes you wear, they attract fornication to people who have that kind of spirit. Ubwenge bwose bugomba gushingira ku kubaha Uwiteka. So it means that the beginning of all wisdom is from knowing God. The moment you put that thing in that place and say, here is the beginning of the wisdom, it means that is the beginning of you knowing who God is. Bisobanura yuko Means imibereho yawe yose igomba gushingira ku kubaha Uwiteka. all your life and all your way of living must begin from fearing God. Imana ibahe umugisha. God bless you. Amakosa muri twebwe ava hehe? Where do the errors in the church come from? Ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba utasabye kurama, ntusabe ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Verse 10 to verse 11, 12 says, the speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Then God said to him, because you have asked this thing and have not asked long life for yourself,
nor have asked riches for yourself, nor have asked the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern justice. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Amen. » Alléluia. Mushaka muhere ku gice cya mbere muhasome hose muze kuharangiza. If you want, you can start from chapter 1 and read throughout and finish it. Salomo ngo agiye ku kanunga gakomeye kuruta utundi gutambira ibitambo Uwiteka. It means when Solomon went up to the mountain, to the highest mountain, to offer offerings to the Lord. Ngo Uwiteka mubonekera mu nzozi nijoro. And the Lord appeared to him in the dreams at night. Uwiteka abwira Salomo ngo nsaba icyo ushaka. And the Lord said to Solomon, ask of me whatever you want. Nsaba icyo ushaka. Ask of me what you want. Salomo aratangira ngo wagiriye neza umugaragu wawe Dawidi ari we papa. And then Solomon started saying, you have done good to your servant, my father David. Salomo arangira avuga ngo umpe ubwenge, umpe umutima ujijutse, ngo wo kumenya ikibi n'ikiza, ngo kandi ncire imanza zitabera ubwoko bwawe kandi bukomeye. Muri kumva? And Solomon asked the Lord to give him the spirit of understanding, wisdom, understanding, the heart that has wisdom, understanding, so that he can judge the race of God, a strong race of the Lord. Hallelujah. Amen. Ngo gutandukanya ibibi n'ibyiza. The heart that will discern what's good and what's evil. Urumva ari kuri rya shingiro ry'ubwenge. He is still on that foundation of wisdom. Ubu nona. Right now, Imana igusanze mu nzozi ikakubwira ngo nsaba icyo ushaka. if God came and found you in the house and told you to ask him what you want, Gitekereza icyo wasaba. what would you ask? Niba atari imodoka simbizi, niba atari inzu. Ni imodoka wasaba, ni inzu, ni igare wasaba iki? What would you really ask if God found you alone in your house and asked you to ask him of what you want? Is it a bicycle or a car or a house? Ino minsi The prayers of today, of these days, mbabwira impamvu sosiyete zidahinduka, mbabwira impamvu isi idahinduka kandi dusenga turi benshi, ntabwo dusenga Imana tuyikunda, ahubwo dusenga Imana dukunda ibyayo. the reason the society is not changing and the world is not changing, yet many people are praying, is because we don't pray to God so that we can change. We don't actually love God. We only love what He gives us. Dukunze iby'Imana kuruta Imana. We love the things of God more than we love God. Mu yandi magambo turi abajura. In other words, we are criminals. We are bandits. We are thieves. Ni ukuvuga ngo niba umuntu atagukunda ariko agakunda ibyawe, ni ikibazo gikomeye. It means if someone does not love you but only loves what you have, it is a big problem. Wumve Salomo ukuntu yakundaga Imana, ngo mpubwenge n'umutima ujijutse, ngo mbashe gucira imanza zitabera ubwoko bwawe bukomeye. We ntarimo, we ntabwo arimo. Look at the extent at which Solomon loved the Lord. He asked for the heart of wisdom and understanding and discernment so that he can be able to judge rightfully the people of God.
In other words, he did not look at himself. He only looked at God and his people. For him, he was excluded. mu masengesho yacu In our prayers, ngirira neza nk'uko wagiriye neza mwene data dusengana. you say, do for me good as you did for so and so, that we pray together. Yabonye contrat indeterminate, mwami nanjye ndayishaka. So and so has got an indefinite contract. I also want it. Niyo ndashaka mbabwira hari amasengesho atajya asohora. There are prayers that actually never get out. Kubera iki habayemo ubwegoyiste no kwishyira hejuru. Because there was selfishness and pride. Kuko Imana iyo wishyira hejuru ikubona nka Satani. When you are proud, God sees you as the same way as he sees Satan. Ariko kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. But the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Abantu bakubona naho batakubona. Fear the Lord where people can see you and where they don't see you. Kubera kuzi ko Imana ikubona. Waba uri mu cyumba Imana irakubona, waba uri muri dushe Imana irakubona, waba uri ku kazi Imana irakubona. Wherever you are, whether you are in your own room or in the shower or at your job, God sees you. Iyo uvuga ko Imana yanga ibibi uba uvuze nabi. When you say that God hates evil, you are considered to have talked bad. Uba uvuze nabi. You have spoken badly. Niyo eglise nta bakristo bayijyamo. In that church, no Christian will come to that church. Kandi ubutumwa bwiza bushingiye kwihana ibyaha. And the good news is all about repentance of sins. Ndakubwira ngo niryo tangiriro ry'ubutumwa bwiza bwatanzwe na Yohana Umubatiza. And that is actually the beginning of the the gospel that was preached by John the Baptist. Utarimo kwihana ntabwo ari bwo. The gospel that does not involve repentance is not the gospel. Turashakisha Yesu nijoro na mu gitondo umwanya n'umwanya, ariko imbuto za Yesu ntazihari. We are looking for Jesus morning, afternoon, and evening all the time, but the fruits of Jesus are not there. Uwo ntabwo ari Yesu. That is not Jesus. Uwo ntabwo koko Yesu egare imbuto za Yesu. Because with Jesus you have to bear his fruits. He said, I am the vine. Namwe muri amashami. And you are the branches. Ngo ntibishoboka rero nuwo ngo amashami ntashobora kugira imbuto adafite igiti cy'umuzabibu. So the branches cannot bear fruits without them having the whole tree of the vine. Ngo ni nk'uko namwe mudashobora kwera imbuto mutamfite. It means you cannot bear fruit without having me. Nese ntibigaragara. Yesu yaravuze. Jesus said. Ngo nige muzabibu. Agakiza iyo kuzuye umutima gasesekara no hanze. When salvation is full in the heart, it will overflow to the outside. Nimujya nko kuri night shop. When you go to the night shop, ku muryango musanga handitseho ibintu bafite mu indani. They will show you before you enter what they are selling is written on the door. Ni ukuvuga ngo ibyo bashize hanze bigaragaza ibiri indani. It means that what they have put outside shows what's inside. Noneho ibiri indani nabyo bigaragaza ibyanditse hanze. And what's inside is actually it shows what's written outside. Ni ukuvuga ngo bandika ibyo bafite indani. So they write what they have. None se twebwe niba twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. So if we have Jesus as our Lord and Savior, kandi tukaba twaramumenye, and we have come to know him, imbuto se ko ziri hehe? Where are the fruits?
ndashaka kubabwira benshi bari gushaka Imana ariko batitaye ku miryango yabo. People are seeking for God without caring about their families. Kubera ko ubutumwa bwiza buhera mu rugo wowe aho waturutse. Because the good news starts from your own home where you came from. Bamwe bajya ku rusengero bari gushwana mu modoka. Some people go to church while they are quarreling. Gusenga kubuze kumenya Imana biteza ikibazo muri society. A prayer that lacks the knowledge of God brings problems in the society, causes problems in society. Imana yawe nta kintu barusha. Why would they follow your God when you don't have anything for them to look up to? Kwiha umwuka wera ni byiza, kwiha Imana ni byiza, ariko ukagira n'ubwenge bwo mu buzima bwa buri munsi. It is good to have the Holy Spirit and to have God in you, but you must also have the wisdom in your everyday life. Niyo mpamvu bakristo bene data tugomba gusengana ubwenge. That is why we must pray with wisdom. Kereka niba mutubaha Imana. Unless if you don't obey God. Ijambo ry'Imana nta na kimwe ritavuga ku buzima bwa buri munsi. The word of God talks about everything about everyday life. Imana ugasitaza abandi ni icyaha kandi uvuye gusenga ntubyishe. Praying to God and making other people to backslide, it is a sin and you have actually destroyed everything. Nukuvuga ngo umwanya wataye mu masengesho ukubye na zero. So it means actually that the time that you spent in the prayers, you have made it all turn to zero. Mwese ukoze iki? So what actually did you do? Gusenga n'ubwenge bw'Imana. Praying with the wisdom of God. Nibyo nababwiye, iyo umenya Imana ukayubaha bihinduka biguhesha ubwenge bwayo. When you know God and you fear Him, it gives you wisdom. It gives you His wisdom. Byose biragendana. It goes hand in hand. Tugende muri Yobu 28:28. We are going to read in the book of Job, chapter 28, verse 28. 28 haravuga hati ngo maze ibwira umuntu iti, umva uko yabwiye umuntu Imana, ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Biragarutse ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. And the Lord said, and to man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Puis il dit à l'être humain, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. Amen. Amen. Imana ndayikunda we. Ngo ibwire umuntu iti, yanabibwiye Yosuwa. And he said it to Joshua. Muzi iyo usenze Imana. Filipo yaramubajije, yaramubwiye ati databuja twereke data wa twese. Urukumva? Filipo yagendanaga na Yesu. The disciple Philip asked Jesus to show him the Father, our Father. He was walking with Jesus. Abaza Yesu ngo twereke data wa twese. Kandi agendana na Yesu uko bwije nuko bukeye. He asked Jesus to show him our Father, and yet he was walking with Jesus every day. Yesu aramubwira igihe twagendaniye rwose. And Jesus answered, ever since we have walked together, nturakansobanukirwa. You have not understood me. Undi mugabo reka muvuge nihuta.
Another man I will speak about in a hurry, umuhanuzi samweli bamenya w'imana. the prophet of God, Samuel. wumve ukuntu turi kwinjira mu bintu by'imana ntidushakishe kumenya imana. I want you to understand how we enter into the things of God and yet we don't seek to know Him. Mama we yasabaga imana umwana. When his mother was asking God for a child, yaravuze ati mana numpa umwana nzamushyira mu nzu yawe ajya gukorera. and she said, God, if you give me a child, I will put that child in your house and he will serve you. Mu yandi magambo imana yari ifite umugambi. In other words, God had a plan. Umwana amubyaye amushyira mu nzu y'Imana. So when she gave birth to him, she put him in the house of God. Noneho Imana iramuhamagara agira ngo ni umuntu umuhamagaye ajya kubaza Eli Then umutambyi. God called him and he thought it was a human being that called him and he went to ask Eli. Ati urampamagaye? He said, you called me? Ati oya, ntabwo nguhamagaye. And he said, no, I didn't call you. Asubira kuryama. He went back to sleep. Ijwi bwa kabiri riraza ati Samuel, Samuel, ajya kubaza umutambyi Eli nanone. And then the voice came the second time and called out, Samuel, Samuel. And then he went also to ask Eli the second time. Natwe tugenda. That is how we also walk. Ubwa gatatu Eli aramubwira ngo ijwi niwongera kuryumva ngo uribaze ngo databuja nkora iki. So the third time Eli told Samuel and said, when you hear the voice, ask him, my God, who are you? Yaramuyoboye. He guided him. Urumva igihe cyose yari ari mu nzu y'Imana. You understand that all the time he was in the house of God, he didn't know. Undi mugabo nawe. And another man. Umunsi Imana yampaga agakiza sinigeze mbimenya. When God gave me salvation, I didn't know. Aho natekereje gushaka umupfumu. I thought about seeking a sorcerer. Ariko kuko nicaraga hariya ku ntebe y'inyuma. But because I was sitting on the back chair, ndavuga ariko ko njya numva abamama babaza abapasiteri ngewe wabaza pasiteri wanjye. So I said to myself, I usually hear some mothers asking the pastors, so why don't I ask my pastor? Nsaba rendezvous umukozi w'Imana. And I asked for an appointment with the man of God. Niwe waje kunsobanurira byose ibintu biri kuba. So he explained to me everything that was happening to me. Kandi nazaga aha. And I was coming here. Kandi nazaga aha ngaha nzi neza ko ndi umuntu w'Imana. And I was coming here confident that I was a person of God. Gusenga Imana utamenye. I was praying to a God I did not know. Byose ibyo urimo wirukankaho byose ibyo uhirimbana mu nzu y'Imana byose dore kubaha Uwiteka. Nibwo bwenge. Whatever you may be chasing after and looking for, whatever you may be doing in the house of God, the source of everything is knowing and obeying God and to have the wisdom. Umukozi w'Imana yatubwiye. The servant of God told us, ngo niwibwira ko hari ahantu wageze uzaba waguye. if you tell yourself, if you think that you have reached somewhere, you have actually backslidden. Iyo usenga wumva ko wagezeyo ufite ntabwo wigishwa. When you pray feeling that you have reached a high level, then you will not be unteachable. You will be unteachable. Ntabwo uhugurwa. You are not going to be taught. Kubera iki? Wamaze kurimita ubumenyi bwawe. You have already limited your knowledge. Iminsi These days, abantu bari kubwirwa cyangwa se abakristo bari kubwirizwa kuba amavuta y'abashumba babo. today people are being taught or preached to steal the anointing of their pastors.
mwubaha amavuta y'umushumba. muzi ingaruka turi guhura nazo ni ukubaha amavuta y'abashumba. The problems we are encountering is because we obey the anointing of the pastors. amavuta y'abashumba. Anointing of the pastors. none se nyir'amavuta we biti? How about the owner of the anointing himself? kubaha amavuta y'umushumba, uko kubaha deje ugomba kukugira atari ngombwa amavuta. You must actually have that obedience without the anointing. abandi bari kubaha amavuta y'abashumba, ariko Imana iravuga ngo dore ngo ibwire umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. People are busy obeying the anointing of the pastors, but the Lord is saying that the fear of God, behold, the fear of the Lord is wisdom. ndashaka mbabwire niwubaha amavuta y'umushumba uzubahuka Imana. So I want to tell you that if you obey the anointing of the pastor, you will disobey the Lord. ariko niwubaha Uwiteka uzubaha n'umushumba. But if you obey the Lord, you will find yourself also obeying the pastor. ndashaka kubabwira ngo niwubaha Imana izaguha kubaha abantu bose, ariko nubaha umushumba azaguha kubaha abashumba gusa, kuko ni umuntu. If you obey God, He will teach you to obey all people, all other people. But if you obey only the pastor, you will find yourself only obeying the pastors. ntabwo mwari muzi ko ubwami budahera hasi, ubwami buhera hejuru bumanuka. Kingship does not begin from under, it begins from up and comes down. none se nubaha Imana uhereye hasi uzagera ku Mana gute? ubaha Imana ubahe no hasi hose. So if you obey God beginning from the level, the ground level, how are you going to obey God? So what you do, you obey God and then come down to the level of man, but beginning with God Himself. kubera ko Imana nibwo bwenge, ni ifite ubwenge. Because God is wisdom and He is the owner of wisdom. ubaha amavuta y'abashumba. Obey the wisdom of pastors. mukozi w'Imana Yesu ashimwe. Servant of God, praise God. Yesu ashimwe. Praise God. yagenda ukabipyisi gusa ibyo ni ibintu. yagenda ugahinduka undi. And then when that person goes away, you become something else. baravuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. The word of God says, the person who trusts in the Son of Man, let that person be cast. wowe ninda tuyobowe n'ibyo tuzabona, tuyobowe n'amarari yacu, ntabwo dusenga tuyobowe no gukunda Imana. That is why I'm telling you that we are praying guided by our own stomachs and the things that we want to see, instead of being guided by the desire to see God. Imana data niyo ifite byose mu kuboko kwayo. God the Father is the one who has everything in His hand. data afite byose ko niwe waremye byose. Our Father has everything because He's the one who created everything. njya ntekereza Imana ukuntu yaremye umuntu. urabona ijisho ryawe ukuntu rimeze. I wonder how God ukareba umunwa wawe created ukuntu a umeze. human being. imiryango ibuja hariho amapata, ariko umunwa ubuja nta mapata ariho. I wonder how God has created the human being. I see the eye and I see the mouth. If you look at the door will move when you remove the lock. The door will move. But the mouth umuryango ushobora kubuja doesn't tutariho. need the lock to move. Imana yabashije gukora ibyo bintu, kuki ntayizera ngo ingirire neza? The God who has created and made such things, why would I not have faith in Him to do good for me? umuhanuzi yajugiyeyo, uwahari yarajugiyeyo. reka mbabwire bene data, Someone comes from here and you go there, and the other comes from there and you go there.
Yesu yabwiye umusamariyakazi Jesus said to a Samaritan, ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngo abasengera i Yerusalemu cyangwa ku misozi ngo bihagarare. and he said to her, the time is near and it has come when those who pray to God at Jerusalem and on top of the hills, all that is going to stop. And he said, for us, we pray to whom we know. ngo nibababwira ngo ndi bunyanaka ngo ndi mu butayu ngo ntimuzajye nzabasanga aho muri. Uwo ni Yesu wabivuze. And Jesus said, if they tell you that I am here, don't go. And if they tell you that I am in the desert, don't go there. Stay where you are. I will find you where you are. Abantu bari kwirukanswa n'amamodoka, bari kwirukanswa n'amazu, bari kwirukanswa n'utuzi, bari kwirukanswa n'iby'ubu buzima by'uyu munsi. People are running after cars and houses and jobs. They are running after the things of this life for today. Nudashaka kuba muri Yesu uyu munsi, nudashaka kuba muri Yesu iki gihe, nta kindi gihe uzigera ubona. Igihe cyawe ni iki ngiki. Connecta na Yesu Kristo. Your time to connect with Jesus is now. Umuntu yavuye mu byaha ntabwo aba akiri injiji na gato. When the person departs from evil, they can never remain foolish. Ahubwo ifo gufungura amaso n'amatwi ukabasha kumenya icyaha kuri wowe n'ikitari icyaha. Ifo kubasha gufungura amatwi kugira ngo wumve. You must open your eyes and your ears for you to know and to hear what is evil and what is not about you. Abantu bakunze gusengera ahantu batavuga ku cyaha. People like to pray from places where they don't talk about sin. Ibice 4 umurongo wa 9 haravuga hati ariko none ubwo mwamenye Imana virigire ngo kandi cyane cyane ubwo mwamenywe nayo niki cyatumye musubira inyuma mu byambere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro mugashaka kongera kuba imbata zabyo. Maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclave? Mva mu gifaransa ngo maintenant ngo vous connaissez Dieu. Alléluia, alléluia. Ngo ubu muzi Imana niki gituma musubira inyuma. And now you know God, what makes you backslide? Mwamenye Imana niki kibakoresha amakosa. Now that you have known God, what makes you do wrong? Cyaba mwaramenye Imana kuki muri mu bitagira umumaro. If you have come to know God, why are you in useless things? Ku byakera. That is why people go back to the things of the old. Ubundi umuntu agomba kwanonsa kumunwa akihana no mu mutima. Normally one must announce with their mouth and then repent with their heart. Mwene data umbabarire. And they say, brethren, forgive me, my brother, my sister. N'Imana imbabarire. And let God forgive me. Na pastor mbabarire. But they will stay in sin. Niyo mpamvu aba Bagalatiya basa n'abapaga. That is why the Galatians they have backslidden and they look like pagans. Kubera ko igisubiza inyuma ni ibyaha umuntu atavamo. Because what makes one backslide is the sins they don't depart from. Rimwe tukavuga ngo ibi ngibi ni normale, ngo ibi ngibi abantu bose barabikora, ngo abantu bose babigenderamo, abantu bose bakora nk'ibi ngibi. Uravuga iki? And then we shall defend the sin and say everybody is doing this and that, everybody is also doing it. So what are you talking about? Reka mbabwire ikintu kimwe. Let me tell you something. Iyo umenye Imana, when you know God, ntabwo ugendana n'igihe. You don't move according to the season. Ahubwo igihe kigendana nawe, igihe kirakubaha kuko wowe wamenye Imana. You don't move or walk according to the season. Rather, the season moves with you because you have known God.
kuko ni wowe shefu w'igihe. Because you are the boss of the season. Yeah. They obey you because you have obeyed God. Ariko reka mbabwire, shitani abayeho mu isi kugira ngo yanduze ubwoko bw'Imana. But let me tell you, Satan is in the world to taint the children of God. The corona has come. Ntimwegere umuntu n'umwe. Don't go near any person. Icyo si igihe. That is the season. Ijambo ry'Imana rivuga ngo musure abarwayi kandi mubabarane n'abababaye. Sibyo? But the word of God will tell you, visit the sick and mourn with those who are mourning. Bizakorwa ryari? Uzabasura batarwaye? So when are you going to visit them? Are you going to go there when you are not sick? Uzabasura batarwaye? You will visit them when they are not sick. Uzinjira mu nzu yabo ari uko badahari? You will go to their house when they are not there. Bene data, nitumenya Imana tugakorera Imana tuzi, izabana natwe. Brethren, if we know our God and we serve the God we know, He will be with us. Dieu tout puissant bajya bavuga mu Gifaransa. If we move with the seasons, how are we going to move with God? Imana yabanye na Daniel mu muriro ntikiri yose yarahindutse. The God who was with Daniel in the fire, has He moved? Has He changed? Ntabwo Imana dusenga ari nouveau model, ni ya yindi. The God that we pray to is not a new model. He is the old, the usual God. Yesu wakizaga ibirema si we uyu munsi se turimo. The Jesus who healed the lame is the same Jesus today. Bene data, ndarangije. I have finished. Ndarangije. I have finished.